Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, ovo je moja prelepa žena Mišel. Evo, došli smo u Gruziju, pa idemo na snimke iz ove prelepe države. Ovo je ulica u kojoj su protesti, trebalo bi da se sad dešava, ali mi ne vidimo ništa. Okolo je sve policija, možete vidjeti. Sada smo stigli u jedan restoran u Tbilisiju. Evo, Vule naručio jedno njihovo tradicionalno jelo. Pa baš ovo najčuvenije kačapuri, što se zove ovo sa sirom i jajetom. Eto, pa ćemo da probamo. Pa ćemo vidjeti, da. Da imamo kako je. Evo, ovo ispred nas što vidimo je ta crkva Svete Bogorodice Marije, a ova statua konjanika, znači ratnika, je kralj Vahdang Gorgasali, koji je u nekom 5. veku po legendi osnovao grad Tbilisi. A gore vidite balon. I letenje balonom ima ovdje. I ovu kabinu od žičare koja se penje do Narikala tvrđave gdje ćemo se i mi peti. Evo sad smo u Tbilisiju kod ovog iskrivljenog čudnovatog sata. Ovo je sat kod lutkarskog pozorišta Rezo Gabriadze. To lutkarsko pozorište postoji decenijama, ali ovaj sat je relativno skoro urađen, neke 2011. tako. I postao je tu kao jedan od simbola Tbilisija, jel? Ovo je sad još jedan novi simbol Tbilisija, zove se Most Mira. Pešački most ovdje na reci Kuri koja protiče kroz Tbilisi. Izgrađen 2010. Znači novi most, vidite da je ovaj neki modernistički fazon. Evo ljudi, odlučili smo se Foka i ja da poletimo ovim vazdušnim balonom. Pa vidjet ćemo kako će to iskustvo biti. Evo, letimo balonom iznad Tbilisija, možete vidjeti ovdje panoramu grada. Tamo onaj radio-televizijski toranj. Ovamo na vrhu brda, ona Narikala tvrđava. Ček da vidim okolo. Evo ovamo što snimam vam je ovaj novi Tbilisi. Novi Tbilisi. Sad ćete da vidite i ovamo. Vidite na vrhu brda onu katedralu. Odnosno crkvu, kako se zove, crkva Svete Trojice. Sameba je zovu ovdje. Sameba je kao Sveta Trojica, izraz njihov. Gruzinski. Eto, to vam je otprilike grad Tbilisi. A mi se podižemo ovdje na neku priličnu visinu, sad ću imam. Eno ga dole ispod ćete vidjeti i ovaj most Mira, ovo što smo vam malo čas slikali. I sa neke visine. Evo ljudi, nalazimo se sad kod ovog manastira Džvari. Ovo Džvari zapravo znači krst, pošto je na tom mjestu ova Sveta Nina koja je raširila hrišćanstvo u Gruziji, jeli Gruzija je 337. postala hrišćanska država, pravoslavna. Evo tu je ona postavila taj svoj krst iznad grada Mčeta i kasnije na tom mjestu izgrađen ovaj manastir. Znači u 4. veku nekad, posle u 6. je još kao dozidan i tako. I evo sa brda gdje ovaj manastir Džvari imamo fenomenalan pogled na grad Mčetu, staru gruzijsku prestonicu. Vidite, ovo je dole mjesto gdje se reka Aragvi uliva u ovu reku Kuru koja protiče kroz Tbilisi. Ovo je isto interesantna stvar, ovo je kopija tog krsta koji je Sveta Nina postavila na ovom mjestu, znači na brdu gdje je manastir Džvari, a original se nalazi u crkvi Sioni u Tbilisiju, to ćemo isto vidjeti i snimiti. I sad ova ikona je zanimljiva, znači ona govori o dolasku hrišćanstva u Gruziju. Kako ova jedna svetica Sidonija dobila komad odeće Isusa Hrista i umrla kada ga je uzela. Jeste, to je ona tu. I na tom mjestu gdje je ona umrla i zakopana izrasta onaj libanski kedar. Sad ovo vidite belo što je iz drveta i stabla, to je kao to Sveto Miro. Toči iz kedra i poslije kad su gradili crkvu bilo nekih 6 stubova, 7. nije mogao nikako da se postavi, dok se ova Sveta Nina, svetiteljka Gruzina, nije pomolila i onda se taj stup sam podigao u nebo i onda su kao tu sagradili crkvu. A ovdje Sveta Nina? Jeste, bravo. Kralj što je slepio. To je onaj kralj, a ovo levo ovamo je kraljica Tamara. Ova što se moli u ružičastoj ovoj odori. To je jedna od najvećih, da kažemo, gruzijskih vladarki. Inače, ova Sveta Nina je bila velika isceliteljka i smatra se da molitve njoj mogu da iscele, da izleče. Evo i mi smo joj se pomolili, Foka i ja. Evo kako nam zajedno gore sveće, priljubljene jedna uz drugu. Ova Sveta Nina inače živjela u tadašnjoj gruzijskoj prestonici Mčeta i ona je izlečila tu lokalnu kraljicu Nanu, koja je bolovala od neke bolesti. Sad kralj i dalje nije hteo da poveruje u hrišćanstvo i on je hteo da pobije sve hrišćane i tako. Međutim, kada je otišao u lov, dogodilo mu se da je oslepeo.
I tada je, sjetivši se reči ove svete Nino, molio se Bogu i ozdravio je, vratio mu se vid. I tada su i kralj i kraljica prešli u hrišćanstvo i na kraju su pokrstili Gruziju. 337. Gruzija zvanično postala hrišćanska. Evo ga ovamo, jeli, ovaj manastir Džovari, gdje je sveta Nina postavila krst i gdje je posle izgrađen manastir. Evo ljudi, ovo vam je kuća rodna Josifa Visarionovića Staljina, čuvenog, jeli, vođa Sovjetskog saveza. Rođen u vrlo siromašnoj porodici, kaže, ovu kuću desnu stranu je držao vlasnika, a roditelji njegovi su iznajmljivali ovdje ovaj jedan stančić, ovamo levu stranu kuće. Ovo vam je, ljudi, voz kojim je Staljin putovao tokom Drugog svjetskog rata, znači na teritoriju Sovjetskog saveza i van kad je putovao i tako. Ovim je vozom išao na Jaltu, na onu čuvenu konferenciju. Sad imamo kako izgleda voz unutra. Ajmo, opa. Ček. Pa dobro, dosta je, što kaže, skromno. Samo da vidimo ovamo. Da, skroman vozić, nije to sad nešto spektakularno. Evo ovdje malo kao lepše neki kreveti, tako. Ovo je restoran, jel' verovatno? Evo ljudi, nalazimo se u ovom preistorijskom gradu Uplišihe, znači ovdje su još nekih 3000 pre nove ere ljudi živjeli, sad naravno nije tad ovo uklesano. To je kasnije uklesavano, ono, kad je otkriven metal i to metalno oruđe. I ovaj grad je bio kao neki centar paganizma, znači tu su organizovani neki paganski rituali, tu tim njihovim bogovima i tako. Evo vidite dole kakav je pogled, znači na brdo, onako vrlo lep pogled. To vam je taj Uplišihe. I kaže, tu se taj paganizam održao još i nakon dolaska hrišćanstva par vekova, pa se posle u 16. 17. veku obnovio nešto bio, pa tako. Znači kao neko pagansko uporište tu u Gruziji. Nije više, naravno, ali tokom vekova je bilo. Evo ljudi, sad smo stigli u staru gruzijsku prestonicu. Evo maše Mišela dole. Staru gruzijsku prestonicu Mčeta. A ovo je crkva koja se naziva Sveti Shoveli. Ona je sagrađena u 5. veku, sagradila ju je ova sveta Nina. Mislim, naravno, to je u početku bila neka mala drvena crkvica, ne ovo što sada vidite. Ali u 5. veku je bila ta drvena, pa su posle u nekom, ne znam, 10. su izgradili veću crkvu. I onda vremenom je ona, jeli, rušena kako su Gruziju osvajali ovi razni narodi. Arapi, Persijanci, Rusi i drugi. A čekaj, samo malo. Neki psi se ovdje bore, čekaj, šta je ovo? Poslije ta crkva razrušivana, pa ponovo građena i tako. Samo njima šta je s ovim psima, poludeli su načisto. Svašta. A evo ga ovdje i ova centralna ulica grada Mčeta. Sad vidite gore na vrhu brda. To je onaj manastir Džovari. Onaj gdje smo bili ranije, jel? Gdje je sveta Nina krst stavila, pa posle izgrađen manastir. A ovo je centralna uličica ove Mčete. Evo sad ćemo vam malo snimiti tu. Ovaj se nešto gomba s ovim autom. Čekaj, nisam. Evo, to je kao neka pešačka zona, jeli? Lepo, ovako da kažemo starinski, vidite ovu kaldrmu i ovo. Evo ovamo kad Sveti Shoveli crkva i tako. Sada se nalazimo unutar crkve Sveti Shoveli u Mčeti. Vidite, ovo ovdje je replika crkve Svetog groba u Jerusalimu. Ovo je izgrađeno u 16. veku da bi ljudi kao koji nisu mogli da odu do Jerusalima imali predstavu te crkve, kao da bi mogli da vide kako izgleda. Replika crkve Jerusalimske, one crkve Svetog groba. A ovo je prvi patrijarh gruzijski, zvao se Melkisedeh I. U 11. veku žive, ovdje je sahranjen. Sad ću da vam pokažem još, nešto se muti ova slika. Sad ću da vam pokažem još ovamo kako izgleda crkva. Ovo je ovdje, jeli, Bogorodica, gore, da kažemo, interesantna ova ikona Isusa Hrista, neobična. Vidite, kad gledate u ikonu, imate utisak kao da oči se zatvaraju ili da gledaju pravo u vas. U nekim momentima jedno, u nekim drugo. Sad, evo ga gore freska Isusa. Da, ovdje su ovi grobovi, to je gruzijska dinastija Bagration. To je, znači, dinastija koja je vladala Gruzijom od 8. do 18. veka, ja mislim. Ovo što sad vidite, ljudi, je deo noge, odnosno kosti ovog Isusovog apostola, svetog Andreja Prvozvanog. On je dolazio ovdje u zapadnu Gruziju da širi hrišćanstvo u prvom veku nove ere.
i sačuvano je deo njegove kosti, koji je ono što kaže netruležan i dalje kao očuvan. Evo ljudi, dočekujemo novu godinu u Tbilisi u Gruziji. Duša moja ma, biće i veći vatromet od ovoga. Biće i veći. Evo, ovo je taj trg slobode, piše grad pun pobjeda. Grad pun. I evo ih ovdje incidenti na ovom trgu, odnosno gore u Šotaru Staveli Aveni. Ovi protestanti gađali su vatrometom ovamo ka policiji i narod se sad pomera ovamo generalno, pa ćemo vidjeti šta će biti, da li će policija reagovati. Sad ćemo vidjeti šta se dešava. Evo ga ljudi, ludilo na ulicima Tbilisija, ispaljivanje vatrome dole na Tbilisi, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. Ovdje neki ljudi baš divljaju samo. Evo nas sada i ovdje kod parlamenta, vidite dole zastave Evropske unije i ove demonstrante što tu protestuju. Masa je velika i rulja kao što vidite ovdje. Evo i dole i vatromet. Evo nas ispred impresivne crkve Svetog Trojstva u Tbilisiju. Znači ova crkva je izgrađena, odnosno građena između 1995. i 2004. sa idejom da se obeleži 2000 godina od rođenja Hrista i 1500 godina gruzijske crkve. Gruzijci još zovu Sameba, što je njihov izraz za Sveto Trojstvo. Znači sagrađena je ovdje na brdu iznad Tbilisija. I evo vidite kako izgleda, kažu jedna od najvećih kao religijskih građevina na svetu. Sad ne, mislim dobro, nije ono tipa u top 10 ili tako, ali baš je ogromna. Evo ljudi, snimit ćemo vam i unutra. Sape se Mišela. Pazi dušo Foko. Pazi dušo Foko. Evo ga s ove strane, znači kako izgleda ulaz ovamo u crkvu Svetog Trojstva. Ovo je zapravo prednja strana crkve, sad ćete vidjeti. Ono što sam ja prvo snimao sa strane. Evo nas i kod ove crkve Sioni. Ovdje se čuva taj krst. Evo je Mišela. Ovdje se čuva dole taj krst Svete Nine. Ove što je pokrstila Gruzine. Znači ona je napravila krst od dve neke kao, da kažemo, vinove loze i spojila je svojom kosom. Malo je drugačiji od ovog klasičnog hrišćanskog krsta. Malo su ovi kraci okrenuti na dole. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Ovo je ikona Svete Nine, znači pokrstiteljke Gruzina, odnosno kako se to kaže, svetice njihove, koja je pokrstila Gruzine. Eto, u ovoj crkvi se čuva taj krst i vidjeli smo ga ovamo, samo kod sveštenika tamo, pa nismo mogli baš da snimimo. Evo nas ljudi kod rezervoara Džinvali, znači ovo je rezervoar iz koga se snabdeva vodom oko 30 do 40% od Tbilisija. Snimali smo vam i onaj Tbilisi rezervoar koji je isto za vodu. Pa ovo vam je to drugo jezero, znači iz više reka se napaja, glavna je ta reka Ragvi. Između 70, kako beše, prve i 93. je ovo građeno. Znači veštačko jezero i tu su neka sela potopljena da bi se to uopšte izgradilo. Vamo u pozadini vidite vrhove Kavkaza, tamo ćemo ići ovaj Kazbegi. Zdravo ljudi, evo nalazimo se u okviru tvrđave Ananuri. Ovdje imaju ove dve crkve, kao što vidite, jedna je od pre 600 godina, jedna od pre 400 izgrađena. Vidite, zanimljivo je ovdje na ovoj crkvi ova dva anđela, gdje jedan kao ima cipele, a drugi je bosonog. Što hoće kaže da znači i bogati i siromašni mogu jednako ući u carstvo nebesko, ako čine dobra dela, ako žive bogougodnim životom. Sad što se tiče ove tvrđave Ananuri, znači ona je dobila ime u čast te neke Ane iz Nurija, pošto kada je ovdje bila neka opsada, tu su postojali tajni tuneli u tvrđavi. Sad neprijatelj je uhvatio tu ženu želeći da sazna tajnu gdje se ulazi u tunele, tako ona nije htjela da kaže i bila je pogubljena. I kasnije u njenu čast što nije odala tu tajnu, tvrđava nazvana tako Ananuri. Evo, dođo smo sad na ovaj vrh, Kazbegi.
se oce to Kazbegi ovdje na Kavkazu i pogledajte kamile dvogrbe baktrijske. Nisu naravno, ne žive one autentično u Gruziji, nego su uvezene ovdje iz Uzbekistana. Baš su slatke. Jeste, baš su preslatke. A gore manastir gdje ćemo ići, ne znam sad. Gore na onom vrhu, znači ako vidite na vrhu brda, vidi se otprilike, evo, to. U tu crkvu ćemo ići. Evo nas ljudi, došli smo ovdje na jedan od kavkazskih vrhova, Kazbegi. Ovdje je podignuta ova vrlo simpatična crkvica Svetog Trojstva. Vidite kako izgleda. A evo ovamo i Mišela. Mahni Mišela. Mišela. Evo je ovdje i unutrašnjost crkvice Svetog Trojstva. Vidite klasična mala pravoslavna crkvica, slatka. Baš lijepo izgleda. Ajde, šta može ovaj da me grize već? Neće, pomazi mu guzu. Ajde, evo. Pa kino. Ajde. Lako, pa u noću duje. Neće, nego si igra. Pa dobro, ali ne mogu ja. Gdje si mali? Ja da znam. Viš kolice? Ne znam, čekaj. Stvarno? A nešto ima ovdje, lepilo, nema bura. Snimi to, Snimam vas. Evo snimi. Jesi slikala? Jesam. Eto ga, to je ta mala kuća. Evo nas ljudi i dalje na ovim nekim padinama Kavkaza, jeli, gdje postoji priča da je Prometej bio okovan ovdje, ono kad ga je Zevs kaznio, jeli, i bogovi, za uzimanje vatre. Evo je Mišela ovamo u srcu. Šta sam još htio da vam pokažem, ovamo je ovaj spomenik rusko-gruzijskog prijateljstva. Sad šta je fora, ovo je podignuto 1983. dok je još bio Sovjetski savez. Sad se Rusi i Gruzini baš i ne vole. Mislim, zavisi kako kad, ali ratovali su, jeli. Ali ovo je podignuto 1983. da se obeleži 200 godina od prvog sporazuma između tadašnjeg Ruskog carstva i Gruzije. To je ovaj spomenik, ovamo snimit ćemo ga izbliza. Ovo vam je izbliza, ovaj spomenik rusko-gruzijskog prijateljstva. Vidite da je to klasična ona sovjetska priča. I njihova ta, da kažemo, simbolika, to seljaci, radnici, poštena inteligencija i tome slično. Iz vremena komunizma i Sovjetskog saveza, a gore vidite što piše 1783. do 1983. Pošto od 1783. je taj neki sporazum bio između Gruzije i tadašnjeg Ruskog carstva. U nekom Georgijevski sporazum. Evo ljudi, ovo vam je gruzijska banja Bordžomi. Bila popularna za vreme dinastije Romanova i kasnije u Sovjetskom savezu zbog te mineralne vode i te kao lekovitih tih svojstava. Danas je prilično onako, da kažemo, raspala i u lošem stanju. Tako da ne znam ni što nas dovedoše, smrzli smo se ovdje, baš je hladno. Baš je zima, ali eto, to vam je to, kao ta neka banja iz sovjetskih vremena. Ne kuce došle kod Mišele. Ovo je slatke. Evo ljudi, ovo vam je tvrđava Akal Cihe iz 9. veka. Akal znači novo, Cihe tvrđava. Držali su je gruzijski kraljevi, kasnije su je jeli u 16. veku osvojili Otomani. I držali su je do nekog 18. veka i zato je izgrađena tada ova džamija, vidite ovo sa zlatnom kupolom u pozadini. Šta te kažem, poslije su opet Gruzijci uzeli natrag. Sad ovo je naravno renovirano 2012. u sklopu promocije gruzijskog turizma. Mi smo se popeli na ovaj jedan toranj, ovo je zapravo pogled sa tornja. Evo vidite dole i pogled na grad Akal Cihe, sad ću vam lijepo snimiti. Ovo je jedan manji gradić, oko 30.000 ljudi, ono što je interesantno da je oko 40% Jermena. I da je ovdje rođen i čuveni francuski pevač, ali naravno jermenskog porekla, Charles Aznavour. I da je do 3. godine svoje žive ovdje kad se preselio u Francusku. Eto, to vam je to rodno mjesto Charlesa Aznavoura, Akal Cihe. Evo, stavili su ovdje i zvezdu Charlesa Aznavoura, ono po uzoru na hollywoodske one zvezde, jel? Evo ljudi sad iz blizine ove pećine Vardija, znači tamo su te monaške kelije. Imate ovo i u Srbiji, da kažem, Ovčarsko-Kablarskoj. Ima par mjesta takvih. Šta sam htio kažem, ovo vamo je taj rezervoar za vodu. Znači gdje se skupljala kao kišnica da imaju vode i tako. A ovo su te kelije u stenama, jel? I vidjet ćemo još, ima to tamo đuture, sad ćemo vidjeti. Evo ove planine vamo gruzijske koje se vide iz manastira Vardzija. A ovdje u samim ovim pećinama, evo vidite kako su radili ovdje za pečenje hleba. Imali su ove rupe kako se hleb pekao.
Evo ljudi, još jedan ovako da kažem i lepši, moćniji pogled na ove Vardzija pećine. Inače to Vardzija znači kao tu sam ujače, Dzija je ujaka, Var je tu, kao gdje ova kraljica Tamara nešto kad je dolazila tu zvao je kao bio ujak i ona viknula kao tu sam ujače. To je priča kako je nastao naziv. Inače, kaže, ovdje je moglo da živi 6 do 7 hiljada ljudi, ovih monaha, toliko je bilo pećina. A čak u ratnim vremenima su se tu sklanjali i ovaj običan narod, tu iz sela okolni, kaže, moglo je do 50.000 ljudi da se smesti u ove pećine. Evo, ljudi, ulazimo u ovu jednu keliju, odnosno ovo i nije klasičan kelija, nego da kažemo, ovdje gdje su se vršili pogrebni rituali, kada bi neki monah umro, ovdje bi mu stavljali telo, i onda molili bi se za spas njegove duše u tom smislu. Ovo je bila kao neka... umalo ne padoh, čekaj. Idemo dalje, neki tunel, tamo se zavlačimo, vidjet ćemo. Krećemo se kroz tunele Vardzije, malo je klaustrofobično, ali fokas je pasije. Usko je, čekaj. Evo sad je malo šire, evo ga. Ovo je čitava mreža tunela ovdje kroz ovu stenu unutra. Sada pogled na Vardziju iz ptičje perspektive. Popeli smo se na ovu neku najvišu keliju, najvišu terasu. Evo vidite dole kako izgleda čitav taj lavirint tih pećina i čuda terasa. Evo sada spuštanje niz Vardziju. Pogledajte koliko je to kao po 90 stepeni uglom, znači stepenice neke. Bože, sačuvaj. Ne mogu ja ovo da snimam i da idem. Neću pasti na tebe. Oka se pasi. Evo, spuštamo se niz tunele Vardzije. Uhala. Čekaj polako. Ne, dobro je sve. Evo nas ljudi ispred džuma džamije u Tbilisiju. Jedina džamija u Tbilisiju. Ono što je interesantno, su stavili na terasu ove svetleće irvase. Nije baš nešto što bih očekivao kao ispred džamije da vidim, ali eto. U duhu nove godine. Vule, snimam te. Evo me Foko. Znači kupili smo ovdje u ovom restoranu 2 hačapurija koja su ukupno 34 larija, što mu dođe oko 11 evra i čovjek nam je doneo ogromnu dozu čaja, ne znam kako ćemo ovo ni popiti, mislim nećemo moći vjerojatno. Sad koliko će to da košta, ne znam. Ja sam tražila jedan čaj, ne doneo ovu punu. Boga oca će koštati, ali vidjet ćemo, eto. Piški ćemo ceo dan. Evo ljudi, plovimo rekom Kurom po Tbilisiju, odnosno Gruzini je zovu Mt Kvari. Kaže Mišela, plovimo sjenom, duša moja voljena. Sjena je ovo, Sjena ovo, Sjena kroz Pariz, duša moja mala, plovimo kroz Sjenom, jeste mi. Jeste dobra, ovo je most neki na Sjeni. Ne znamo kako se zove. Mislim da se zove Most Mira, Bridge of Peace. Most Mira, jeste. Most Mira, eto. Plovimo Sjenom. Eto ljudi, eto. Evo ljudi, plovimo i dalje rekom Mt Kvari. Evo je gore, vidimo statu onom Vagdangu Gorgasali u kralju koji je osnovao Tbilisi, ime Tehi crkvu. A ovamo gore vidite na vrhu i ovu Narikala tvrđavu. Nismo se gore peli zato što tvrđava je u rekonstrukciji, vidite one skele zelene. I ništa, ovo vam je ovdje Tbilisi centar, taj Majdan trg i tako. Tu smo mi blizu bili smješteni, tu su ta sumporna kupatila i tako. Pogledajte kako je lijep okićen Jerevan. Gdje sad idemo, Vulo, ćeš ti da ispričaš? U restoran Masur gdje smo išli prošle godine i gdje smo stalno nervirali lokalnu konobaricu, odnosno nešto nas nije volela, ne znam. Iz nama nepoznatih razloga i sad idemo sa rogovima. To će biti zanimljivo. Mislim s novogodišnjim rogovima, da se razumemo. Ovo je taj restoran ovdje. Masur se zove, veoma lep, ukusna hrana. Baš nas zanima da li ona još uvek radi i da li će nas se setiti. Ja sam ubeđena da hoće. Ček. Nije tu ona, sad ćemo imamo. Možda unutra negdje. Sada smo u onom našem restoranu Masuru, međutim konobarica ne radi sad ovu smenu ili prosto više ne radi. Nažalost. Ovo je interesantno jer meni vole ovako da donesu kada plaćate račun. U ovu posudicu treba da ubacite novac, znači nema ono klasično kao kod nas. I tu vraća i kusur isto. Evo da vidite ovaj Masur. Evo ljudi, jedemo neku piletinu sa pirinčem. U Masuri, nećete verovati, radi naša konobarica.
Smijala se kada si vidjela. Da, došli smo u Norzovk, to je neki market, da. Vidite koliko ima slatkiša. Ogroman izbor. I imaju divan bounty od ananasa. Jel me ovaj lik gleda, jel mi ja tripujem? I Rafaelo od marakuje. Ma ne, on ima obavezu da kao navimaš da to navimaš. Ovo je Rafaelo od marakuje, da. To ti je to. Neprijatno mi je što mi stoji na glavom, iskreno. Opusti se, fokalman Bog, mora. Evo nas ljudi ovdje kod crkvice Katogike. To je ova mala crkvica, a iza je ova veća crkva Svete Ane, ona i novija, ali ovo je stara crkvica ova Katogike. A ovo iza je neka zgrada lingvističkog instituta kojom su Sovjeti htjeli da zaklone ove crkve, da ne budu upečatljive tu kao. Mislim, ateizam bio i to. Ali sad je to sve opet otkriveno i sija punim sjajem. Da vidite malo jerevanski metro. Ima vrlo malo stanica, ali 7 bi vola. 7, tako nešto. Jeste. I veoma je čisto, moram da ih pohvalim. 9 stanica. 9, da. Veoma čisto. Veoma. Originalno kao i svi ovi sovjetski. Da, baš vode računa o tome. Karte za metro su prilično jeftine, 25 dinara je jedna. Metro je dosta strm, da. Ide jako brzo, pa morate brzo da stanete. U metrojima imate ovo udubljenje, to je ako neko padne da ga ne pregazi voz, zato što je dovoljno duboko. Ako neko gurne ili slično. Evo nas ljudi, i ove godine slavimo jermensko badnje veče ovdje u Jerevanu, ispred crkvice Katogike. Predivna, mala, simpatična crkvica, ova veća iza je crkva Svete Ane. To je njihovo badnje veče i oni tada pale ove svećice ovako i nose ih kući i tako to je. Sutra je Božić, poslije ono kao glavno veselje i slavlje, eto, ali ovo je badnje veče sad. Eto, pozdrav ljudi iz Jerevana ispred crkvice Katogike. Evo ljudi, ovdje je simbolično predstavljeno Hristovo rođenje, jeli? Ona noć Hristovog rođenja, kad su mu dolazili mudraci sa darovima i tako. Znate već priču biblijsku. Evo nas ljudi u ovom lepom parkiću u Jerevanu, ovdje blizu kaskadnih stepenica. Vidite kako su lepo ukrasili za Novu godinu. Ovo je neka statua na centru za koju baš ne znamo koja je, možda piše, ali ne vidim. Koje drvo? Da, drvo su lepo ukrasili, kaže Mišela. Vidite sa onim zvezdama što padaju sa drveta. Eto, to vam je Jerevan za Novu godinu. 6. januar, ovo je Jermenima Božić, a nama jeli badnji dan. Kod crkvice Katogike i ova veća iza se zove crkva Svete Ane. Čujete službu versku u pozadini, sad ćemo i ući da vidimo. Odnosno snimit ćemo iz odavde, ček da vidimo. Aha, služba je u ovoj većoj crkvi, okej. I ovdje je dosta ljudi, bukvalno je red za ovu službu, tako da snimit ćemo malo iz daljine, evo da vidite. Eto ga. Božićna služba kod ovih jermenskih monofizita. Doći. Kaki su majušni. Jedno tamo malo se smrzlo. O Bože. Pomazi ga, vole. Test. Kako su slatki. I nekako živaju. Ajde, štenci. Ajmo, što je onaj tamo, vole sam? Jel živ? Jel živ, jeste? Jeste, ne žive što nije živ. Gdje si, Mališa, ti hladno? Ali promreća, jeste, eto, čuvaj, eto. Evo ljudi, vidimo ovdje na ulicama Jerevana jednu potpuno besmislenu aktivnost, odnosno ove konje ovako vuku u krug oko ovog trga, oko ove jelke bez veze nešto. Znači vidi se koliko je konj umoran, iscrpljen i bez veze, potpuno jedna, kako je rekao, malo maltretiranje konja i mi nismo htjeli na to da idemo zato što je bez veze. A bukvalno konje, što je najbesmislenije, samo zaustavljaju saobraćaj ovdje na ovom kružnom toku, kao na Slaviju dovedete konja s kočijama, bukvalno, eto. A kiti pužim pričaju redom kako je kad si okružen ledom, kada kraj tebe ajkule jezde, a noću s neba padaju zvezde. Sada smo uzeli jedno njihovo jelo lahmadžun. Sastoji se znači od ove kao tortilje, ne znam nije kako se zove. Ima li naziv ovaj hleb? Ne znam, stvarno. Na L ima nešto, mislim. Neka vrsta.
A, lavaš, ali nisam siguran da je to. Ima reč lavaš. Aha. I uglavnom tu je meso, luk i tako razni začini, veoma ukusno. Nema niko na cijelom svijetu lepše planine od Jermenija. Sada se vozimo do Tateva. Manastira Tatev, da. Tu nismo mogli da idemo prošle godine, nije radila žičara. Evo ljudi, vozimo se žičarom krila Tateva. Po Guinnessovoj knjizi rekorda najduža žičara na svetu, tako oni kažu. Vidite dole ispod nas ovo mestašce Halidzor. Znači ovdje smo u južnoj jermenskoj provinciji Sjunik i idemo do tog starog manastira Tatev iz 9. veka. Snimat ćemo njega kad dođemo i neke poglede usput i tako. Ovdje nema snijega kao što imamo, verovatno kad se počnemo penjati uz planine da će biti to zanimljivije. Evo sada baš strm nagib ovdje. Dole je skroz, znači klisura te rečice Vorotan. Vidite kakvi pogled. Sad još uvijek se ne vidi manastir, doći ćemo do njega. Doći ćemo i do njega. A ovo što vidite ovdje dole pri dnu ove klisure, to vam je napušteni manastir iz 1616. Kaže, on je bio povezan sa manastirom Tatev kroz neki tunel. Eto, to je ta priča, ali danas je napušten. Evo ljudi, stigli smo žičarom do manastira Tatev. Ovo je manastir iz 9. veka i ovo Tatev znači daj mi krila. Pošto je prema legendi jedan radnik koji je gradio manastir pao tu niz liticu. I onda je vikao kao Bože daj mi krila, Bože daj mi krila i preživeo je taj pad. I od tog daj mi krila Tatev manastir je tako nazvan. I on je tamo u 14. i 15. veku bio univerzitetski centar najveći u Jermeniji. Znači od 1373. do neke 1435. najveći univerzitet u Jermeniji. A ono što je još zanimljivo ovdje istorijski vezano za njega, da je 1920. on bio centar osnivanja nezavisne republike planinske Jermenije. A sad šta je fora s tom planinskom Jermenijom? Ona je obuhvatala ovu južnu provinciju Sjunik i delove one provincije Vajot-Zor, znači južna Jermenija, kada je Sovjetski savez okupirao ovaj ostatak Jermenije. I taj neki vođa jermenski, Garegin Ndzeh, kako se to već čita, nije bitno, je ovdje osnovao tu planinsku Jermeniju. Ona je trajala kratko, od neke 1920. u decembru do jula 1921. kad ih je okupirao Sovjetski savez i njih. Znači, nisu oni dugo mogli da odolevaju, ali pošto su bili tu u planinama, onda su se malo duže držali. Eto, to vam je priča o manastiru Tatev. Ovo nam je posljednja večera u Masuru za ovu godinu. Za ovu godinu, jest. I zamislite, naša konobarica je tu taman, eto da nas isprati. Sada nas izgleda voli. Evo, to je taj kafić. Posljednji pogled na Jerevan. Da, za ovu godinu. Bila bi fora da i sljedeće budemo ovdje u ovo vrijeme. Eto ljudi, ako vam se ovo svidjelo, stavite like, zapratite kanal, delite video ljudima, komentarišite, pitajte nešto, uključite ono zvono da mi izgleda notifikacije i gledajte kanal Psihovuk Put oko sveta. Dok se Tbilisi ne istopi u reci Kuri. Katogike. Jeste. Crkvica mala Katogike. Jeste. Preslavka Katogike, crkvica. Baš je malo. Malo.